Ronilačke igre nakon 3 godine pauze zbog maski, ne pauze zbog ovih ronilačkih maski, nego pauze zbog onih drugih maski. Ovdje u Šimunima na otoku Pagu okupilo se više od 200 ronilaca koji će se natjecati u nekim pomalo neobičajenim ronilačkim disciplinama. No prije početka nadmetanja i zabave podmorje je trebalo malo dotjerati. A isto kao što dobro domaćica prije posjeta gostiju pospremi kuću, tako i mi pripremimo podmorje za ronilačke igre i sad možemo reći da je podmorje tip top za ronilačke igre. O važnosti brige za podmorje i njegove stanovnike, pa makar to bili i morski psi, predavanje su održali momci iz WWF-a. Moje predavanje danas je bilo o sklatu, jednoj strogo zaštićenoj i ugroženoj vrsti na razini zapravo cijelog Mediterana i o priči kako zapravo je u Jadranu opstala još nekakva zadnja populacija te vrste na jednom malom području u Zadarskom akvatoriju. Iako su zamišljene kao niz podvodnih nadmetanja, nakon više od 10 godina održavanja, ronilačke igre postale su mnogo više od samog sporta. Ronilačkim igrama prvenstveno želimo promovirati ronjenje. Ono što je najbolje je to da se svi ronioci međusobno druže, razmjenjuju iskustva, testiraju najnoviju opremu, imamo edukativna predavanja. Mislim da tako jedan događaj je jedinstven kod nas i u regiji i mora postojati. Da je zaista tako dokazuje i to što je s godinama prerastao u najveće okupljanje ronilaca u regiji. Bilo je jako puno sudionika iz cijele regije, najviše iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Oko 200 ronilaca se prijavilo za samo natjecanje, a još toliko je sudjelovalo u igrama sa familijama i prijateljima iz cijele regije. Svi oni bodrili su svoje favorite u ronilačkoj areni. Prva disciplina, brzinsko plivanje perajama. Vrlo jednostavno pravilo, treba od ove pozicije od plaže, svi smo u jednoj ravnini, krenuti do bove, mora se proći oko bove, te što prije, naravno da budemo što brži, doći natrag, dotaknuti zastavicu i doći do cilja. Bilo je jako ledeno, staza ima 100 metara, a uvjeti su ok. Vizualno se dobro vidi bova tamo, cilj se baš ne vidi, ali pratimo valove. Atmosfera je super zabavna, ekipa naravno se skupila, a ove igre obožavamo. Nakon brzinskog plivanja perajama, druga fizički najzahtjevnija disciplina, podvodna orijentacija. Ronioci moraju uroniti naravno i naći bovu, povući špagu i onda se vraćaju prema nazad i moraju skroz dok ne izrone, zapravo moraju dotaknuti kamen i onda moraju izroniti i tu onda zaustavljamo vrijeme. Išli smo po azimutu, mislili smo da je vezana bova za blokove pa smo se tu malo pogubili, ali onda smo skušali di je i pići nazad, tako da dosta dobro. Vidljivost je bila 5 metara. More je hladno, samim time to je malo veći stres i nije bilo najlakše naći bovu. Osim mišića u idućim disciplinama, trebalo se koristiti i glavom. Za napregnut mozak na dubini, podvodna mozgalica. Natjecatelji moraju, kreću od ovog kamena, zaron je tu na 2-2,5 metra točno i dole se nalazi jedna metalna kutija pokraj koje se nalaze žute kockice i trokutići koji moraju složiti unutar jednog okvira. Mjeri se vrijeme od trenutka kad krenu na zaron do trenutka kad se vrate sa zarona. Pa zapravo je vrlo lagano, ali kad kreneš početku malo je kaotično, ali nije teško. Pa bilo je super, svake godine se ponovo iznenadim koliko može biti zabavno i koliko može biti dobar rezultat. U posljednjoj ronilačkoj disciplini, osim mišića i hladne glave, bilo je potrebno i bistro oko i mirnu ruku mogli su pokazati u disciplini pucanja podvodnom puškom. Ronioc zaroni, nacilja puškom u metu, okidačem okine i izlazi van sa svojim krajnjim rezultatom. Bilo je tako da je meta malo mutna, malo ipak zamućeno more pa se slabije vidi, ali sve u svemu ok. Desetka je malo manja nego inače, čini mi se 2 cm promjer. Kako si ti rekao, oštro oko i mirna ruka. U brojnim nadmetanjima i iznad površine mora, mnogi su osvojili vrijedne nagrade i odlično se zabavili.
Dar svima za kraj bio je spektakularan vatromet koji su dodatno začinili Kojoti.